kasak jinei adilasia rumah gedang nina ikat seribu kam ngayak-ngayak kam kang rusurusi mecan dari tandang kena dalami aku rasa kasak jinei adilasia rumah gedang nina ikat seribu kam ngayak-ngayak kam kang rusurusi mecan biah tandang kena darami aku pecat-pecandu kelaku tapi na aku jantung hatindu pecat-pecandu kelaku tapi na aku jantung hatindu nukur-nukur turang kena kutika iba bandu gundu bulen kerjaku mikur-mikur kena bagi biang kuta ulah rusur-rusanan diginting ikur-ikur kena putur mama muda. Kenjera kicat-kicat sudu itu reina uga padengang nandi ginting nirangken keina ngurulut-ulut turang ateku ngena pecat-pecandu kelaku tapi na aku jantung hatindu rusur-rusanan diginting ikur-ikur kena nukur-nukur turang kena kutiga iba bandu gundur bulen kerja-kerja candu kelaku tapi na aku jantung hatindu pecat-pecandu kelaku tapi na aku atindu ngena kelakuku sangka maiti luar biasa kepekena latih erdahine kamu kasih cari makan banci dengan kamciran bujur lama iti beluh telkam muat ukurku kam jadi bapak kam kaper bapak
si tukur ate tengenah buah pageni suan marih manuk nyasu sangat pencari ulah kebangger-bangger mejuah-juah mawa iti Masur mulalang miti selamat datang. Bujur mula lawa tepu beluh kamu ukurku kam jadi bapak kam kabar bapak kam kabar ulangan lapas beli anak teh mama tepu sakerina surah-surana buah bergato macina sisuane gelas si tukur ate tengenah buah pageni suan merih manuk nyasu sangat pencari ulah kebangger-bangger mejuah-juah mematikan buah pageni suan merih manuk nyasu sangat pencari ulah kebangger-bangger mejuah-juah mematikanku bujur mematikan sangat kita kenal cari.
Bocor dikatakan kami nandang ikam tamu rondangan kami.